چارەسەر بوونە 3146 توش بووێن کۆڕۆنایە جانی خۆشی دەستای. لە ڕۆژاوای کوردستانێژی 6 کەسێن دی بە ڤایرۆسی کۆڕۆنای جانی خۆدان 77 کەس توش بوو. دەستا تەندروستیە لە ڕۆژاوای کوردستانی بەڵاف کردە 77 حاڵەتێن نو تۆمارکردنە 6 کەس بە ڤایرۆسێ مرنە 13 چارەسەر بوونە. لێ سەرانسەری ناوچەیەن دەستی ڕێبەبەریا خۆسەر هەتانها زیاتر جە 7000 کەسان تووشی vê ڤایرۆسێ بوونە، جوان 195 مرنە 1032 چارەسەر بوونە. قەدەغەیە 10 ڕۆژیە ڕۆژاواژی کەتیە ڕۆژا خۆیان چاران بۆ کۆنتڕۆلکردنا ڤایرۆسێ. هێزن رووسی و تورکی گەڕەکە چاودێریە لە ڕۆژاوای دەربێسیە سازکردن نوچەکانی کوردستان 24 لە ڕۆژاوای کوردستانی گوت ئەڤرو گەڕەکە چاودێریە هێزن رووسی و تورکی لە ڕۆژاوای دەربێسیە بڕێڤەچوو ژە دەرگیهێ شێرک دەست پێ کرد لێ 6 گوندێن بەسەر زەرەگانی دەرباز بوو دگەڕێدا 4 زری پوشێن تورکی دگەل 2 هەلیکۆپتەر و 4 زری پوشێن رووسی بەشدار. چارەمین گەڕا نەویساندنا دەستورێ داهاتیە سووریە لە جنێفێ بڕێوە دەچە تێدا شاندا حکوومەتێ ئۆپۆزیسیۆن و جواکا سڤیل لەسەر نەویساندنا دەستورێ داهاتیە سووریە نیقاشان دکەن کا دەستورێک مەرکەزی ئەلمانی یانجی عەرەبی ئیسلامی بە. ئەندامی کۆمیتا پەیوەندیەن دەرڤەی ئەنە کێسە ئیبراهیم برۆ بۆ کوردستان 24 گوت. وەکە بەشێک ژێ ئۆپۆزیسیۆنێ داخوازیاوان سووریا وڵاتێکی فرە عالی بە مافێ تەواهیانەتەوە ئولان تێدا پاراستی بە. گەرەکە نوش دانوستاندنên Komîteya Destûrê Sûriyê îro dest pê kir şanderê navdewletî ji bo Sûriyê jî bihêviye pêşketinek di vê gerê de çê bibe da bikarbin gera pêncem ku taybet e bi gotûbêjkirina rênmayên serekeyên destûr li dar bixin. Di vê derbarê de İbrahim Birro endamê Komîteya Peywendiyên Derveyê Enekese ji Kurdistan 24 re rakhand di vê gerê de wê nasnameya Sûriyê ya niştîmanî were gotûbêjkirin. گرنگیا وی جواتی یا آنها گراچارای ایرو دست پیدا که او ناسنامه نشتمانی سوری چاوا دیار ببه هنک خالی سرکه و تید بی خویا کرن گوی دستور بری و کوه به جالی اسلامیت و جالی مرکزیت و جالی عروبت و یعنی اف هنک تشت و دوی ناسنامه هنده بین دیار کرن هم دخوازن گ ناسنامه سوری بی خویا کرن گ سوریا دولتک پر نتو پر اولن سوریا نناوندی به و ما فی هر کسی کی سوری دستور ده به پارسته. Endamê Komîteya Peywendiyên Derveyê Enekese her wiha got ku rejîma Sûriye danûstandinên komîteyê asteng dike da destûrên nû beriya hilbijartinên serokatiya Sûriyê ku biryar li meha hezîrana 2021 birêve biçe amade nebe. آنها رژیم جالی خود نخوازه کمیته دستوری یعنی بردوامی رونه و حرمه رونه و دکاره بکاری خوبه که جبر رژیم حساب دکد قدمه 2021 ده هلبجارتن ریاسی سوری هنه نخوازه دستور تمام ببه جبوی گه خلقک بیجه دوی هلبجارتن چینه بر رژیم سوری خوازه جارکی دن نهبونا بشار الاسد بکی بشتره وگر وان مثلا به دانستندنی به اپوزیسیونر بریا destpêkirina gera çarem şanderê navdewletî ji bo Sûriyê gotibû ew dixwazin bi piştevaniyeke navdewletî giringiyeke zêdetir bi prosesa siyasî û bicîkirina biryara Encûmena Asayişê ya jimare 25 bêdan ku ew biryar danîna destûrekî nû û li darxistina hilbijartinan li xwe digire. Wezîrê Perwerdeya Sûriyê dibêjît ew ê tevahiya dibistanan ji destê rêveberiya Xweser dervêxin zimanê Kurdî li sîstema xandinê zêde bikin. Wezîrê Perwerdeya Sûriyê diram teba li pêşiya civata gela Sûriya Axivî got. Hikûmeta Sûriyê di gerê xistinê navdewletî kar dike bû vegerandina tevahiya dibistanên destê Hesedê bû jêr desthelata Şamê. Wî sûz da ew ê zimanên Kurdî, Siryanî, Aşûrî li rêbazên xandinê zêde bikin. Nava heftiyê da du dem ji mêran li dibistanê wan dersan bixwînin. Wezîrê Perwerdeya Sûriyê got jî ew digel xandina bi zimanên xwecihî ne. Ji ber dibistanên bi zimanê Ermenî jî li Sûriyê hene. Têzanîn rêveberiya Xweser sîstemên nû yên xandinê bi zimanê Kurdî li navçeyên xwe sepandine,
نه حکومتا شامê ne jî rêveberiya Xweser dan pêdanê bi rêbazên xandina hev dikin, şagird jî di nava nal û bizmaran winda mane. Emîndara civata bilind a asayişa niştîmaniya Îranê radgihîne, İsraîlê bi rêya amûrên elektronî ji dûr ve zanayê wayê atomî kiriye armanc. Gud jî çekên bikar hatine drustkiriyên destê İsraîlê ne. Dest û rûla rêxistiya mujahidîn xelq jî di kuştina Fexrîzade de hebûye. متاسفانه عملیات بسیار پیچیده‌ای بود. بەداخەوە ئۆپراسیۆنەکە زۆر ئەڵۆز بووە بە بەکارهێنانی ئامێری ئەلکترۆنی ئەنجام درراوە. هیچ کەسێک لە شوێنی ڕووداوەکە نەبووە. چەند بەڵگەیەکمان دۆزیوەتەوە. ئەو کەسێک کە پلانی ئۆپراسیۆنەکەی داڕشت بوو بۆ ئێمە ناسراوە. دەزانین ئەوان چێن و باگراوەندیان چییە؟ بێگومان دوڕوەکان ڕۆڵیان هەبووە و